Ninko gwate ogeni mutegeri mbitikie wina Thaa Mugwanja mbega ino ni metha yetu ya Nteto ni mbitagwa Christine Wanjeru tukembereria Ntoni cietu ni ati athuganirwa amathatu ma gikuo gia sniper ni mo Boniface Njia kana DJ Kabum Brian Mwenda na Crispus Manyara makuregirwa kuruthirwa ucunkuni wa meciria ni kenda kuoneka kethirwa mena kiongo kiega na tariki 5 cia mweri ututhiite wa kairi nirio magakinya koti nene ya Kiambu ni kenda kuthomerwa thitango ikonie gikuo kia sniper mathatu mamaiga mbari yao rithiritwe riri kotini ya Kibera ni Nteto irikethirwa igiukinyana njira nkinyaniru kiri Nteto cia Weru cia themwe kiogoro tukithina mbere Nteto ni ciingi ni ati speaker wa bunge ya county ya Meru niwe Ayubu Bundi mena MC wa Buthuguchi Central niwe Douglas Mutia ni maugite skuru ya Otia ya Mukiria na University ya Mariene ici tenterenu ikethirwa igiukiriria ntura banene ni baria makoromba thirikari ethirwe kireta mibango ya uthigina mbere nterenu kenda gutigira antu ni makugunika banene kumania na shukuru ino Ugaibwega mono no ntubwadi ongeria aswa no ntukili leaders betu uria barombere go portray themselves tutongeretwe ni governor wetu Kawira Mwangaza na MP wetu wa Central Imenti Mheshimiwa Krema Ngoshine na inya speaker wetu uria baratongereria bwega na kwethwa kwina a peaceful day na inya president igwa gwiritwe ni what happened naomba gututigira a number of things mono atutigira mbecha nene Mukiria Institute achoka tutigira mbecha nyingi ire ikethwa chithirika area Mariene University na that was our dream jadwe the leaders by Imenti nikenda at least omba kwethwa twina public university then Imenti region atumbugito gwiritwe mono kira kina maana na ndire antu beto bendre gwaka nyomba na antule ni chieto nikenda bombo create ngugi nyingi na chumba kwethwa chiekuria anture ira chieto ambuge leaders beto ibendre kwethwa begwatanaira nikenda antu baba atwere kura bomba kwethwa begwirawa ni maendro yara kwethwa ya kibaki ona au ange twethwa twiringateiria bira bionde bira promised ni our president nikenda biombo kinya na ale anture ni chieto all the benefits ira torombere kuona kendionge president nambuge antobeto bantura nene area area tusaraudete abothu Central West enyamwanga ndie bonde miunda yetu kethro ina bei na kiongera mbecha nkuria antobeto ibakari miunda yao nikenda bomba kwithirwa bemetumira bwega kinyarira kuibwega nonto nyamunda iturampira kunenkero murajo ajo atigena ndi munda junta jo university na ingwetikia university tukiwa twakinya mweri jwe nana then ikambia mikakati ya utoja na community nikenda industry ziri ibatigwa kwa ndene na area university jiji chiamberia kuthigwa na antu bambiria kurema imerabia to kwenda uniambuge ingwega muno no ntutegete katikati ka Mukiria tekiniko na Mariene University na twijiate nyata uniria nene ndene ulimwengu chiamberirie chire centers kana areas cia kithomo kwa twina center icho ijire igwatene iria amwe ankwenda kuga in the next 2 years the county government never to kwambiria plan kana njentre yambiria plan ya kuthithia municipal council ya area iwe gwete kuma Kariene Manyweri Kirigara na Ruiga na Mariene na Mugambone igitawa Abothuguchi Central Municipal Council nonto nerie kethwa ye expand na nyenene muno nonto bwa interest ira nto bena chiondene ya Mukiria na Mariene na nande anto bakuma mutindo ani obakagujau para bakwenda kuma saindi ngo bakagwao para bakwenda gwaka nyomba choko murwaniana bakethwa ni oiria bagutonya baba kuita biashara chiao kunonto no bakethwa bagita bro nonto ikugwa kwa area gwako muno owan kwenda kuromba mbere nje twetokinya state azire inge state ne yange twetete then county government ne thugani uremba kuithia municipal council ya Abothuguchi Central then area unekenda iturarera yomba gukura kwa wankwenda kuga nkithira yate mbuga ibwega ki waziri agwe waziri mithikari nturi no ntunya kwa kwirotwe munda na wetikiria
Ikurukitie ciumia ithatu riu kuma arutwo maria mekarite kigerio gia KCPE kwambiriria kuthungira masekondari riu cibo wantu nene niwe Matundu Murungi na urite ciari gutigira ciana cionthe ni kuthungira cukuru nontu riu mubango wa kithomo wa 844 nurikitie gukinya mwisho na koguo ugite ciana ino no ithi form 1 kana ikathungira kiri cukuru cia Otea na ugiteme na mibango ya gutigira arutwo monthe ni makuthungira cukuru. Nicholas Chabari hatariri antobeto abana inya na batethinyana uko baita cukuru kinya Murungu agutharima mwanka athaino Thaa no akaithiete enambe na ukinya agatigati ikayo na irio ana aba a secondary babatiri kwithira bathungirite cukuru na kinya babanjiria akuthoma ende kuringana na chibo wantu Nteto Matundu Murungi na kuria aciari barabarari na ana bageretie kirasi kia 8 iberutaniria burempwe gutigira ana bo bonthe bakuthungira cukuru secondary nontu gutire kirasi ikingi mwana ta ujomba kuthi twanga agacoka kirasi kia 6 na atiomba kuthingataniria na kithomo ogiku dayugara gwende mwana form 1 na ngwe muzo grade 6 na ntende manto ya grade 8 rengi utire so nende itweri mwana atonya cukuru thai kinya ari na mwalimu mtokwelewa tafadhali kinya gatho thena mbia cionthe ongea na mwalimu ingwetikia witikiria kiromba yakwa ni twendia na cukuru na ana betho form 1 thai ita tutegura iromi lakini kurikana Christmas December indabwere muntu ageretio kuna na atie bia fees no to fees ni ita so kangwenda kuatri kwa tweka monu kwa ketho cukuru saria kwa mukondo yayo na ntekonda ya kwa chibo kuonela sina chibo kuonela kasa bwire kwa kuonela ka ntu banyumba 10 so tafadhali antu betu anabete cukuru ikienda tumbotethi mongo yo Kenya na especially ntunene no ntugato na batithomi mongo yo muthiru kuringana noe bari atongeria aba matura na machibo bakathingatiria gutigira ana abara batakweba kwebunga ana cukuru bakomenyekana nikenda bathiya miji komeji kubathingatiria gutigira bonthe bakuthi cukuru kujuria agwirane ebo thirikari bwana bonthe gana kwegana kuthungira secondary aciari bantu nene babarana babwititie class 8 nontu baba ingi batete cukuru nda na mochamanio na azanchi wako bobeli ndabera omuntu ete cukurira irairiewe ketari na mwarimu ikienda mwarimu amunengia list yana wabarere to class 8 na nikienda tumaba ete cukuru na watetete so kangwa tagoria asiari tafadhali nonto cukuru ugara kuthomithia mwana family ni mwana family kuma tunene Gebenoth Peter Class Chabare Atongoria monye kuma kaunti ni ya Meru aribo MCA wa Koronto niwe Saragakini mameneretie miario ya gavana wa kaunti ya Meru Taweka Wera Mwangaza iria ethirirwe akiaria kirindiunga ya rais kiumia kithiru kaunti ni ya Meru maugite gavana na baterie kwaria na gitio muno mbere ya mutongoria ta rais wandhi ya Kenya kiugaga yari kwagira ndoni atongoria mama kwithirwa akiaria miario itimiega ya kumeneria atongoria mamangi mbere ya rais awa gavana wetu miario iraririe still ya mutongeria Meru ntikuigwere miango miega kwarua ni mutongeria wa the CEO wa Meru County no nturwarirwa gavana aririe muchemanio ne a taskis rwarirwa kwathura na Meru na batu turi a Meru ituije twi gintu kimwe guti mwanya yo mu Meru muimenti guti mwanya yo mutiania guti mwanya yo muyembe na kuga ba antu bembe ni antu uncivilized ikoruma antu bonde nontu igembe ire gorene tigania ne gorene igembe ire gorene imenti ne gorene igembe ne kagura na tigania kuba tutwinde twigintu kimwe na kureta rwariria rurariria ikuona ni mumeru wenthe agire heshima mumeru ro muringire kura na mukurukia na mwikira gitine kiu aikio na mantu jara turigaritie ja manene turi akariba Meru kuma uretwire Meru itagrare ganitue itwije uratwithaira turi Meru itwithaira twi na tano cia betu bakuma egembe na tano cia betu bakuma tigania
na kiri ndiunge president ria president arariungite ndene county yetu iturarigarire muno kuigwa miario iria araumire kiri gavana wetu Madam Kawira Mwangasa riria arakinyiria antu amwe aejana rwaria rutikwereka rwa kuga antu baria bareti task case bari bakume gembe acoka agera kanyua auga antu baimenti bate thina na aria ni gembe na akaraja kwenda kumeneria rutere rwa imenti na tigania rwa imenti na igembe akiona na yantu bau ya bate chioki kaiji antu bara bate atumba gwitaniria na bongugi nkarigara ingavana nontu kankwenda kuria kethira ngavana kara ere ngavana wa imenti yake na riria antu bameru bamuringire kura bamuringire ari ngavana wao bonthe miario ira araitire ya mutongeria te miario miega imiarie kuonania kwina mwanya wa movement na mutigania na mwigembe na rute rwaria rubwite kuma kiri mutongeria mwega na boyele ngavana wetu na twire agenda ira nayo na CS nontu batu tore amero twinde itokuigwa getekera toe ikimwe ndene ya mero gekinene igetekia CS wa agriculture na katukuromba ngavana with all due respect na nenkere atongeria bange heshima CS wetu mithika linturite musiasa mwankatha aiji imuritingoe wa thirikari na nte kumenya inara nabagwitana wowe ngavana wena ngoe ku ya ngavana na atu ya MCS twina ngoe yetu yokurukia budget yokurukia sheria na kurita ngoe ingi na oversight ndene county government ya Meru CS nawe na ngoe yawe iranenkeri president ya kurita ngoe ya agriculture ndene Kenya kwa utafadhali omuntu neke mianka aite ngui yawe iranenkero imwana inchi kawaida ya kurita na tukurombe ngavana miariero yitoke aracia na miariete waka kabisa na imiarie kutharia Meru na imiarie kwathura na Meru batu Meru ni imwe kuma thochi mwanka ntonyiri kuma mwembe mutiane mwanka muburi twinde twigintu kimwe na turiana bamwe kurumwe na itwendene na batu tuwatanirite ende miariero ararie ite twakite na itukuibo twakirite nthoni batu tukaria Meru ameneria muno CS mithika rinturi na tukemenya CS mithika rinturi wengo atirari mantune jau atirari mantune jara ngavana jara arauga antu bari wantu baretwa bakumugira na nkwenda kwira ngavana uju natige kuona je amantu jawe jathongi muno no tukagita gaka antu bameru banogini utongeria bwawe na ni antu bameru bati umwenda no te antu bari ikenda beja kugambu ni antu batendaga kuigwa ndwaria ciawe no ntu already anto ibanogini utongeria nontu anto ibachwete utongeria bwa ngavana Kawira imbio yo ngwa kuthitheria antu bameru baga kanchokie nkatho muno kiri DCI na kitengo kiawe kia uchunguzi nontu mwankira thai igambarira mwana wetu sniper iretete bwega na batu tukuona iretete bwega na katuguchokia nkatho kiri our son CS Kithura Kindike nontu bwa ngugire gwiteka na itomwira na gwatire wau na itochokia nkatho nontu thai tumenyete baraba uraganire ibao kukira tukuromba na tukwenda kumenya twinyetie muno ne a facilitators kana baraba financiers baraba financete antu ba nontu supu mwana oro gwati na bau bange bonde bawati mbiyeteka bari na any interest na mwana ora sniper wakwire ana baraka batomi na kabata batumeri boboe kukira tukuromba thai na winyi ya bobo nene amanto yatete bwego ibaraba batumete baraba barete ibo tukwenda nandi nabo bambirie wikirwa mpene bambirie wikirwa njarene na tukibona kenda tuigwa njera inyayo ekuona kioto na njera yomba kuona kioto twinthe Meru tukanogoka na tugetekeria kunogokia mwiri jura yo sniper Bere North ni guntu gukumu na antu maguntu gukuni magagarunshi rurutheru rwa kunywa nkinyagia rwa kurima ona rwa gukundia ndethia cia maitama mingiriria kwarega kura nimethagirwa mena yura riri nene indi bamwe na ugukwina biregiro nturani ya kavengero ni nyuma ya muntu mwawendi umwega kumenjira kithima kia runchi kia mugana wa mbia milioni 3.5 ni unturo cencetie miturire ya akarimama banene
Ekari agicigo mbunge kia Njeru thiini wa kaunti ya Embu ni mathinikaga muno ni undu wa gutura mai matheru ma kunywa wana kana ma kurima riria gutari na mbura mbiganu. Engi ao makarikiriria kuthii ng'endo ndasa gucaria mai ma gutumira mucii. Ino icungagirira engi ao guta mathaa mengi magicaria mai mathaa maria mangigatumira kuruta wira. Wa uguo engi ao ni magumagirwa ni yura makiria riria mbura yanyivirira kuona gutire kindu mangikuriria kuona gutire na mai ma kurima. Kitambo tulikuwa tunaenda kutafuta maji bali sana, na sababu unajua ni lazima utafute maji na ile mto iko hapa iko bali sana, na lakini sasa tuko na maji. Turatabaga mai na guku na riu tutiratabaga guku tukagikundira ng'ombe aba ng'ombe kinya mitungi itha rini tutiatete. Ino ni ongererete na gikiro kinene ikiro cia kuvinyiririka muturireri wao kuona mari arimi matire na njira cia gwiyukiriria muturireri wao. Tukiboya korwo no akuboteke wana no akuboteke twinjire ngithima gingi ta giki nigetha utungata uthii bakubi na maturo uri andu makuthi kuraja tondu uguo tukuthi kuraja na tugutumira mathaa mengi ma kuruta wira. Iri gukora kwina ithima zairu kana ithatu nigukora ni turanyivia ni turona mathaa ma kurutira magutethia bururi. Na sasa ile tuliomba msaada wa kupata hii maji tulipata, na ndio tuko na hii sasa, na tuko na furahi sana. Tunasema asante sana bao kwa usaidizi wako. Tulikuita na ukakuja. Sasa tunapata kitu na tunauza, tunapata pesa mfukoni, na tuko na mingi tutategemea kupata pia. Na valeri mundu wa wendi mwega uretwa Njeru kana mbao eyumiritie na kwinjira ekari ya itura riri ria Kavengero kithima kia mai kia mwigana wa milioni 3.5. Mai maria matumagira micii kwao kunyuithia nyamu ciao cia mucii na ingi ao makarima na mai mama. Na varia aina itanya ria kwinja ithima ciingi nyingi niguo gutethereria ekari engi makiria agicigo mbunge kia Njeru. Maisha yao imebadilika kupitia huu mradi. Na niko na hiyo bado agenda, nataka kuangalia kama naweza nikapatia watu wengi maji. Sababu hii tulianzia ikakuwa vizuri, ikaendelea vizuri, na sasa tunataka kuangalia tuone kama tutasaidia pati zingine za Bere North. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atukia kanya tunawokia banini tukadhinako. Hata kanyakika kathongika wete green. Inange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizetere na ithaa Mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongweterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Chwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazu. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Tenu kwa tukarania wa nyomba. Zuzu nane. Afya Plus.
Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzoe plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi. Afya plus. Nacho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Haringi kugwate ogeni tukithie na mbere ntitoni cietu ni ati ona nyuma ya kugwata maxi magana mathatu ma mirongo ina kiri KCP mwana omwe na rigitwa Evans Kithetu uria uturaga na Icuwe atumbite kuthongira secondary akere na njira ya mwanya Icuwe wawe uria ni Beatrice Kabubu na ugitibwe atuna no ndururu ya kuthomithia mwana uyu nkinya bantu bangi ni bari ari wa kuromba antuma wendi wega methire makithongira na kumutethereria ni kenda mwana uyu abota gukinyira kiroto kiawe kia mathomo muci uyu wa umetenterecia ya Kithetu wa ndini ya Maua Egembe South. Dennis Mugendi ataririe Irimene binyambene nture Kithetu wa ndini ya Maua Egembe South itusemanitie na Evans Kome kana gakaiji karia kurumiriritwe ni thina ya kwagia mukathomithia tiga ukugwata max 340 kigerio na KCP sukuru ya Kithetu primary. Kome atwire na ujue atina kainya nyumya gutejanirwa ni aciari amwe na anabangi untukinya kuria nja iji ni thina inene matindau kana mararau batitara nini uyu wakana gaka witwa Evans Kome narari skuru kilasiti na narererie narona maxi ciake 340 ndairibia wikabia kana ka sukuru na nonto ngwasibia kuikabia kana ka sukuru ndatinya twana tungi na kinya kuthoma ukathomete gakinya ni thina ndi yako na kinya arimu bantetheraje muno kinya kuria kana kunyoguo ngo ithina
na onto ya mba ye toro na mbere na ndari ya mitaene ndaje gwi muntu ambere imbe mukaraire kamunda kagake ende otuko karara kurira no onto bokura bangi basogere sukuru nako katasoka sukuru keti sukuru eborerure na wone nete na byo kai kia bito ni mokai ni katompa nya tora ko mama ndirathoma skuru ekithetu na ni ndirerire class 8 na ndavata max 340 hende oni ni ndiretinya skuru eborerure endu ende no ntuba mathina yara twenayo ntaumba inya niwe ta skuru oni nyao ndia na yoyo okwa ende nwe atene nyaka inya halafu ende na tunakinya hana bangi au bongwa batera omba inya ni ku report skuru no ve au musie na ibakinye detinya miaka ewita skuru batu inya remwe bya kurinya totiona katoro masunya remwe ni aturi kwa ko mama kwa ngoto mama ande muntura we ndio kaibwa kikiriro kyakwa eye antevye kumanja eji okene kiroto gya komi aliwa ni gutwika mwitithia wa ndege na iromba ni kiri antu bawendi bubwega bari watongeria kumutetheria ete secondary ndathoma ndirenda mpe mwitithia ndege na kendinya nchenji nya background yetu ntethinya ciari bakwa na kinya atori na kinya muongo. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni akithetu wandini ya maua, Igembe South County.